감자가 안 익은 것 같은데? 잠깐만 이거 굽기로 했는데? 잠깐만 기다려봐. Сайн уу? Чанан байна. Өнөөдрийн бичлэгээр цөөн хийж үзэж байгаа. Цөөн хийхээр болсон хоёр шалтгаан байгаа. Юу вэ гэхээр нэгдүгээрт миний амьдрал хотод хоёр Монгол улсын газар байдаг. Тэгээд манай гэрээс тэр Монгол улсын газар хүртэл машинаар явхад 30 минутаас 40 минут шаарддаг болохоор би байн очиж чаддгүй. Хоол байдаг учраас. За хоёрдугаарт гэвэл миний Монгол найзууд надаас байн асуугаад байдаг байхгүй юу? Чи Монгол олон төртэй юм чинь байн Монгол ол гэртээ хийж иддэг юм уу, хийж үзээг юм уу, туршиж үзээг юм уу гэд. Тэгээд нэг өдөр би оюутан байхад гэртээ Монгол ол хийж үзсэн. Уул нь цөөнга хийхсэн. Данж бүрэлдэжүүл болсон байсан. Усаа тааруулж мэддэггүй байсан болохоор чадаагүй гэх юм уу та. Тэгээд тэрнээс хойш ерөөсөө туршиж үзээгүй л дээ. Тэгээ энэ удаад усаа сайн тааруулаад яг Монгол жинхэнэ Монгол амттай цөөн хийж үзэж байгаа. 그거 알아? 몽골은 맛있는 스테이크를 만들려면 100번을 적어야 된다니. 탈것 같아. 이거 뭐야? 이거 왜 안 잘려있어? 이거 잠깐 불안한데 오빠 선생님 못할 것 같아. 이 정도 물하면 되는 건가? 아닌 것 같기도 하고. 이거 너무 국물이 너무 많은 것 같아. 잠깐만 이거 굽기로 했는데? 잠깐만 기다려봐. 뭘 좀 빼야 될 것 같은데? 진짜. 무슨 물이 왜 이렇게 많아 또 물이? 아니 될 것 같기도 하고 좀 애매해 모르겠어. 좀만 더 그냥 끓여볼까? 부어보겠어 내가. 붓는다 오빠 자기야. 잠깐만. 붓는다. 근데 이거 물 너무 많은 것 같아. 진짜 물 좀만 뺄게. 아닌 것 같기도 하고. 좀 불안한데? 마늘 넣어야 되는데 마늘 잊어먹었어. 너무 많이 했어. 너무 많이 했어. 웃기면 안 돼. 알았어. 아니 다진 마늘 왜 늦게 넣었어? 진짜 짜증나. 감자가 안 익은 것 같은데? 아닌가 익은 것 같아. 잠깐만. 잘 된 것 같은데? 오! 와! 진짜 성공했어. 짜란! 아이고. 자기야 현타와 이거 박수 치는. 자 오늘 뜰 좋은 거 엠지스테 хийж чадлаа.
дараагийн удаад ногоотой шил хийгээд үзье гэж бодож байгаа. Тэгээд та бүхэнд сайхан рецепи байвал миний Instagram руу ороод DM явуулж өгөөрэй. Бас миний YouTube-аар дамжуулж үзхийг хүссэн контент байвал санал болгоорой. Дахин уулзцгаая. Баяр таа.